symbols of power in his country. The seat of the presidents. Absolutely. The residence of the president. Yes. No, it's a house on the hill. The house on the hill. What is State House? Yaka Wokodo lowlands. My gain any country. They look for the peak. Nakodo Korea, fine weather. Yes. Kondo Karuega. Karuhara State House, Nairobi. Of course, it's a forested zone. The Nairobi Bretam just borders. Nekodo na Tony together is a guy. Nekodo very serene. Nekolera Reaku. Nadera Reakuliti Hanariana go koja. Pana. There are really grow or neither. Nekoleka Woke Hadafu. Karuta Nagoro. Atumitraba. Nakuruku Mago Maria Magia do Magogona ine. Matithia Kodoko. Nona on a Maria Mercury Matia Ba. Nalema told the president. Who was the weaver bats, the nightingale? Yes, you need to honor. Now, State House the Kiriaida. I don't know you to Nairobi. Apparently, it was opened in 1907. 1907? Yes. Negorena me akaigana rebesha. Yes. And actually, 1907 is 117 years. 117 years. Negoro. Yes. Nadu the Wadu and a quo. We can't kurorari. No kia da kideti eko kidoito renovation. Yes. In your bag karamuno ne da renovation. Do ya kilo ne gerada. Yes. Largely so. So they are very animal, but they are 18 something. Yeah, government house. It's okay. Okay. Nyairobi. Leo no kioneto nyobe ori. Miakere ikare teri. Moko body wa one kwamba kuhera kidogo. Tena ntini yakwa bakuma kwa beku akura gituma odutwile tutatu fisha budi shokelerio. Yes. Kiateka niane na ifatirera uraresenjio. Yes. Na sinki stado lekeirwa andu aingi. Titora wira bawo kwa muruo. Yes. And you see, renovation near State House ri. Renovation yoro. Say renovation yoro. Yes. Of course, hari maundu meko maintain was a heritage. Na tondu kindu gia kuma 1907 ri. Heindo imutange hutia. Kena heritage ya miaka yothe. Yes. Ona hayati Magufuli ri. Ni akite State House yege kuria kiria Tanganyika. Yes. Is it Dodoma? Dodoma, the capital. Na tede odekuneo ni giandu anyundo na kabiro. Do kana gakoni oru terefo. Ni dokuona na hwaini ndamba guthie mwako kuria thingira wa iregi. Ndamba guthie Prasta. Kwa Ruto. Now, a formidable construction company with a heritage. Actually, it's a conglomeration of expertise, right from the architectural, structural, plumbing, you name them. Tona kuondoke kerekereria duo the maigire makemenya uria kohana. Apana. Na mauga hana twakiri ona. Waka mukono wa left ri iliseo nenda ikuruka na mudi. No, it's heritage. Kabune yuko ni highly professional. Yes. Na renovation ya State House ri. Tiyo renovation itu. Hapana. Ule mwi wate de waiteka ya muneko. Hei batirere heire mai mara yonererio ri. Ni mwaba akoriro kid completely. Ithuĩ tũrinovĩta nyũmba ũrĩa thĩinĩ. Yes. Ũkamenya ũmũthĩ mũgũthamia indo rumu ĩno. Yes. Ĩrutĩrwo wĩra. Yarĩkĩrio mũcokie. Mũcoke no.
akore kura kwa rangi iguru ri mukahumbira cai na guoko na ruhi usimira le mugathe nake ri because he's the current tenant you know gethi Wikipedia ri the current tenant of State House is William Ruto. Yes. Niwe wikuo. Nie kwamba kwiru bakiogoke kidogo. Mucio ucio spruce wo. Niki araikaria rugongo guo thiguku. Ni aikaria kuzo ni aigua tiri munene ni uikaranga rugongo. Ni uikaraga kuria ni bati. Na turari gondeki ataracoka Nairobi. Bati rekirwo ai. Niki aikara maturo guo. Yes. And you see gwacia maundu maya mothe ri. Maraumania na icera ria muthamaki Sharothi. Ndio ni are gukwe kihi. Arakua. Mutire mwa na inyui mutire mwacenjia nginya eno na inyui miaka igana aoria twatigire Yerega ndio kiteka hii kanini yani no kaburo Kenya mutire itherwo na inyui tumwe wiathi tumunengere matamu tumunengere indo ciothe na uria twatire wala mundu ndakiongagirira nginya mirango no nyeki murengaga ona inyi ona roko urokoro mathe muoyo Mama kwa muona giakenio ni uhoro wayu. Kai goro murago ka. Sorry your majesty this door has a. Motire mwana oneka murago. Murago athukirio ni beni wa tata tucerete. Na iye. Nyuna mugarageria andu. Menya yure mutho na thondeke kundu guku. So I think tomorrow turatindikeirie. Vile tuliambiwa. Ni vizuri tufanye hiyo bwana. Magari wanaona bwana atuja. Angalia hiyo maneno. Atire bafu no instant muongereire. Kiongo gia sawa mucenjetie na inyui ona kiaga kia guku Wajue bai wachaka moto ishire muthamaki Sharothi mundu ni acenjagia kaundu kamwe nari na mukeita East Africa Giants mehuta hutia araka no ni kumutumira budi ule zozo mabudi tondu ri ti he haria no hakagwo ne ndudu ona reke agiuke na guku thutha kwena nginya mwatu mabarita ni twenda ningi gwaikaraga uguo njuki icio ti njuru ungiona kundu nyamu iroka ne kuga kwina live njuki nacio ni ire uki na uki naguo significance yaguo rugongo ruru ni nene ya seji ai ona girofu Ayugerozeyo. Mwathania gwetha gwa kwamba kurutangira wira. Tondu kwina state lodges iri. Yes. Na state house igiri. Ni akwamba kambe kuo. Ngigutire wabici atangirutira wira. Ona ngigwe kurutira kamu kuoji borithi. Nimoko muogokera. Na kebira kwa dio. Yes. Kana kari yako kwa ivadi. Akile office of the president. Yes. Ona gwacifo nyangite. Ni au kiururaga matura for now. No ikare go igwe. Ni athia gutha kuria.
ofisi kwa kuria kurioke gwetha yangu aciaco reithi tengira ndiri yangu ya munene ege mwage ngiria guku andoi guku pale gai kata kiugaga excellence mmepewa chai kuria kaendelea na kazi, mimi niko sawa. Na hii kompyuta yako iko very slow. Unajua sasa kuna president na kuna waziri. Unajua internet speed ya US perekana ya Israel. Unajua yako ikienda polepole Kenya imesimama. Tena unajua huko tunanunuaga daily bundles. Unanunua 1 hour. Na unajua shida unanunua hiyo 1 hour. Alafu unapigia simu mtu unamwongelesha 1 hour inaisha. Na pote vai. Madha